Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan i evo 2 dana nakon što sam odradio unboxing modela Tecno Spark 20 Pro Plus, ovog prelepog i jako interesantnog modela, na test sam dobio još jedan model te entry level klase, te budžetske klase uređaja. U pitanju je ZTE Nubia Neo 5G. Inače, ovo je prvi ZTE mobilni koji ja od kada snimam, koji imam na test, i prvi model sa Unisoc Tiger T820 chipsetom i uopšte prvi Unisoc chipsetom. A Unisoc je zapravo chipset koji proizvodi kompanija Tsinghua Holding, koja je četvrta po share marketu, odmah iza Mediateka, Qualcomma i Applea, 9% market share u 2023. godini. Dakle, sve više napreduju. Konkretno ovaj chipset je izrađen u 6 nanometarskom proizvodnom procesu, proizvodi se u Kini uz pomoć EUV, one holandske tehnologije. Šta obuhvata ovaj model? On je pre svega namenjen gamerima. Ajmo da vidimo zajedno. Kutija je poprilično zanimljiva, kao što vidite. Ovdje verovatno ima papirologije. Jedan blokčić, drugi blokčić, iglica za vađenje SIM i silikonska maska. Dakle, ponovo telefon sa silikonskom maskom u paketu. Ovo je folija da nalepimo na ekran za slučaj da nema. Evo čime se oni hvale. Znači, moćan 5G chipset sa najjačim jezgrom na 2,7 GHz, 120 Hz refresh rate, u pitanju je IPS LCD display, do 18 GB RAM memorije, u pitanju je 8 plus 10 GB virtualne i 256 UFS. Negdje sam naišao na podatak da je u pitanju 3.1 UFS memorija, a LPDDR4X RAM memorija. Sve u svemu trebao bi da ovaj chipset bude znatno jači od ovaj Helio G99 Ultimate koji je u Tecnu, a i dosta jači, na primjer, od Exynos 1280 koji se nalazi u Samsung A25 5G, ili od Snapdragon, kakva vibracija, ili Snapdragon 695 koji se nalazi u mnoštvu modela i ove godine čak, i to znatno skupljih. Kakav zvuk, znači ovo zaista me iznenadilo. Tu je punjač, 18 W punjenje. I šta imamo u ove dve kutice? U jedan je kabel, samo da vidim, Type-C sa jedne i Type-A sa druge strane, a u drugoj su slušalice. Dakle, isto kao i kod Tecno Spark 20 Pro Plus, dobijemo sve što treba da dobijemo uz telefon. Telefon izgleda ovako prelepo, ima ovako jedinstven dizajn, vidi se da je namenjen, da kažem, gamerima, naravno ne onim najozbiljnijim i najjačim, ali mislim da će mnogi biti zadovoljni i poprilično iznenađeni šta nudi ovaj model koji zvanično košta, ponavljam, oko 130 € u radnjama sa 2-godišnjom garancijom. Inače, od ova dva zasebna odvojena prstena zapravo imamo samo jedan kamera senzor od 50 megapiksela i 8 megapiksela je selfie kamera senzor. Nisam naišao nigde na podatak ko proizvodi te senzore. Ne verujem da ću nešto previše dobiti od njih, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, eto dva prelepa modela koje koštaju, ovaj je plaćen u zvaničnoj prodaji oko 230 €, inače može na oglasima da se nađe i ispod 180 €, a ovaj košta 130 €. Eto dva modela koja su pristupačna svima, a šta nude, to ću vam reći u narednom periodu. Ovaj Tecno nosim već 2 dana kao svoj primarni, druga SIM kartica ide u ZTE i nosit ću ova dva telefona, Honor 200 Pro i Nothing Phone 2 idu na godišnji odmor.
Hvala vam što ste ispratili još jedan unboxing i ovo je bilo ovako malo zbrda dola odmah nakon posla. Ukoliko vam nije teško, zapratite kanal, lajkujte i vidimo se uskoro. Pitajte slobodno u komentarima šta vas zanima da uporedim, pošto ću testirati ova dva modela baš do detalja, pa sve što vas zanima slobodno pitajte, potrudit ću se da odgovorim na svako pitanje kao i obično.